Ghana Info TV eso eni Matilda Asare ne maame a wonya baby eko eyase na etwa egu no eye Vivian Joe one na bedwafo na pamfo de wodo abodom na omu etwam ewo eye na se no se eye wo hoi eye nkojankoja enti eye ebefia na se bibi eto wunuani a atese munyina mo de odo abom Kumawood actress for no omunyina e de odo abom a chese omo akwakohie mu ewo Matilda Asare ne maame eye no ase na infoni etwagu nyina eya abra mafia eye Vivian Joe ono nso eni ni crew enyina ababehie mu ewo eye no ase achese ye baba chichiri enua bayi ewe sanse de bi kan na eye wo hwe eya na eye nkojankoja enti ebi to obi ani a eye nyina ye do abom na eja ye babesum ama bibia aye fe enti ebibusia mechi na ye na maye ni biase Wiza said I make ye no ase na etwagu no tumu sadofo ne de omo abo mo hunyina e de ababija eye Matilda enuaba Louisa ene apostle enso abehie mu ewase Kumawood actors for bebre na ene ba ye busan yintumu bomu di na so de hwe video ye behu omo nyina enim say omo nyina ate ye nuaba yi ase omo de wodom abebo oduma ye babijam ye maame eye Matilda Asare na otumu say obia ayewa obia ayewa te say yase de ana ni nyina eyareho eho na wo so ba be kai wodofo Apostle John Brown so ewase chesa adofo ne de omu nyina edo odom ababebo odum Matilda usune maame otine ni bebia ente ewusia yensa enhye egusu ayehwe
ya busua eye ohwe de ya na eye nkojankogya ti ka me hwan na ye nyina ye nam eye na se ne enko ye nkohwe video ni bi emfa bra ya no me ya dia na ha ja dia na chire